بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوتي الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on du'anama on jarnama on tolnama kadduɗal men ɗo belfi karamo ko meɗen Ustaz Abdoullahi Ba ɓe senike ara yiɗen fuɗɗade oɗo darso nde ɗo deftere jannguɗen hanki haray ko ɗen kadi wonɗen e janngude hannde ɗum ko nde ɗo deftere fiqhu sunna haray nde muutike joni moƴƴa tigi tigi on en heeɓi nafoore moolanade e nde ɗo deftere nde tawde noon neɗɗo julɗo on janngugol makko diina kam faama gollitira ko ɗum ɗo woni nafoore ɗan ɗo gurdam haray meɗen weltani on du'ani on jarni on fota nde tawde noon woɓɓe mo on ka woni toon haray ko jemmanini kono yiɓe wakkili immagol jannga terto ɗanagol maɓɓe ngol ɓayru pelletiɗen andi neɗɗo on no mari ko ɗano haray si tawi woni on tigi moƴƴini gurdam ɗan ɗo o moƴƴini famugol ngol ka diina o moƴƴini gollitirgol ngol haray yeeso toon moƴƴoyay hay ko accata ɓawga ko moƴƴay haray yo allahu on moƴƴinan en haray ɗen fewnditi ha joni e nde ɗo deftere fi ɗiɗo honno jaadiji hande hiɗen fewnditi ɗo kadi e fi oɗo kono hoyruji e ko wayto tawa noon fi en janngu ñawoje ɗen faamen gollitiren si ɗo lanni hikke nde ɗo deftere al irsad ila sahil itiqad nde ɗo ko deftere tawhid haray oɗo tawhid kadi famugol mo no mari nafoore molanade haray ɗo weltana ɗo du'ana ɗo jarna Ustaz en haray ɓe buyi e maɓɓe ɓe senike o weltanto ɓe fota haray ɓe senike ɓe buyi e maɓɓe inchallah haray meɗen wiya on tafaddal ya Ustaz. haray ka numéro an ande nam on fajjuno ka waɗɗon 0 on ɗum to 7 on ka wino ka a numéro téléphone mon fajjuno ka windugo wino ok gasi joni numéro nde ko jelu makemo ko 600 28 97 55 51 ok ko non aɗe no waɗɗon ɓami ndaari kadi mam tawno windi c'est combien tawi no winnon ɗen en 90 ok 0 waɗɗo lonto 7 on ok yafato inchallah haray ono ari ba on kadi no hawrodiri no hawrode ok yafato kasi misande inchallah aray hande numéro ngalaga kasi joni fof mi watta inchallah yafato aray ɗon kadi musidɓe julɓe tedduɓe makko inchallah aray mi weltani ko moƴƴa aray nde tawde onon tigui o sivi tawi darso o yi on aray no laba bismillahi rahmani rahim nam alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma ande toujours ɗen ka deftere men fiqhu sunna ɗen janga hande al ghanaimu wal anfal ghanaimu yetto en ko wiyete ghanaimu wal anfal inchallah o wi tarifuha andingol ko wiyete kon alghanaim o inni alghanaimu ko wiyete ghanaimu jam'u ghanima ko mawre ngalu wa hiya fi lugha golɗo kongo ɗengal arab maka lugha arab ma yanaluhu al insanu konko neɗɗanke heɓirta ɗum ko hendorta be sa'in sabu gollol ngal o golli yaqulu sha'ir imo on hino wi'a waqad tawaftu gomɗimi jindi fil afaq ka seraji ka tatteji leyndin hatta radituha mi welama min al ghanimati immorde kono hoyri bil iyabe sabu ruttagol hande kadi mi heeɓi komi ruttoɗa bil iyab sabu ruttagol o jindi ha o heeɓi ko o ɗaɓɓayno ko koyen ɗum ko ngalu kono hoyri joni sonti yeehi ha ɗaɓɓi heeɓi harayde ittagol makko ka makko haray no weltinamo ɓernda no serti e yahugo ronka heɓude ko ko yahani kon ka a fi sari ka saria hiyal malul mahus ɗum ko jawdi ƴettandi min adai l islami immorde ayɓe islam ɓen an tariqil harbi kono hara ko e laawol hare wal qital gotum
arabe haɓede e woni ɓe gertoɓe ayna wawata wonde ɓe gerta ha julɓe ɓen foola koɓe hedni ka noon jungo ɓe ɗon ngalu ko ndede kono hoyri ka saria wa tasbul noon heno mofti al anwa'u al atiya ɗi noon e aroji ɗo wiyete ko ngalu awalan al amwal ko jawle al manqulat eggaɗe al amwalul manqulat jawle eggaɗe itta e jungo ɓen ayɓe saniyan ɗimmuɗum allah asra ko dahaɓe nangaɓe ton an nangama ton hoore doole siko worɓe ɓe waɗa maccuɓe nanguɓe ɓen ɓe wona maccuɓe nanguɓe ɓen ɓe faala ɓe yeyta ɓe faala ɓe kurka siko horɓe kadi ɓe wona horɓe maɓɓe ɓe faala ɓe yeyta ɓe faala ɓe kurka salisan tammuɗum al arda ko leydi ɓe hettike terrain on ɓe gañike leydi ndin leydi ndi haɗa koye jungo hemɓe kamɓe julɓe gañi ɓe no fof no wiye hen ɗum kono hoyri watu sammal anfal no wiye kadi anfal jam a nafalin kono jam a nafalin ɗo ko dental e ko ɓeydi li annaha sabu o nafalin ɗo ziyada tun ko ɓeydari fi amwalil muslimina e morde jawle julɓe masalan ɓeydi e hoore jawde julɓe ɓen nde naful wa kanat laatike qabailu walul arab guri arabu ɗin fil jahiliyati fende jamanu majjere fende jamanu jahiliya qabla al islami ko ati islamu arde isa harabat ɓe haɓino wantasara gañike baduha masalan fooli yoga maɓɓe ala badin e hoore yoga akhajatil ghanaimata ɓe ƴetteno kono hoyri ndin sey masalan ngalum ɓe angu a wazaatha ɓe sendita alal muharibina e dow haɓuɓe en so ɓe heɓe gañike ɓe heɗɗi jawle ɓe senda jawle he dow kamɓe hoɓɓe haɓuɓe kala hen dow keɓal wa jaalat minha nasiban kabiran waɗa noon on kono hoyri ɗon ɗen on ngalu ko heeɓi ɗon geɓal mawgal lirraisi wonande hoorejo on ashara ilayhi no juupimo ma heno sappi ɗum ahadu shu'ara goto e yimoɓe fa qal o wi lakal mirba'u minha wa safaya wa hukmuka wan nashitatu wal fudulu o lakka no waɗanma al mirba'u so ɓe yahino ɓe haaɓi ngalu ko ɗuuɗi waɗengo pecce nayi ɗen pecce nayi tatije ɗen ko haɓɓe fof hawta ndeya pecce nayi ɓiire nden ɗon ko lanɗon tun andi ko ɗon ɓuri keɓal janal ngal ka ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi ko pecce nayi watta pecce nayi watta tatije ɗen kamɓe haɓɓen ɗon no jonna hoorejo maɓɓe min ha e muɗum kañum e ngalu ngu wa safaya kadi koko lanɗon suɓani hoore mum aɗo sendede nte safaya fo ala kadi ma toon ƴedde goɗɗum ha kontake ko sendete kon nte safaya ayi hokkumu ka ñawore mande wan nasita kadi ko mayaga o konko yanta fi aydil mo gatilina ƙabulal mawqi'a konko haɓoɓen heɓata ko ati gueɗe on wadde andi pijigon ma toon ɗo e gueɗe on ɗuman heɓa toon ɗen goɗɗu ngo e ngalu ngo hara wuri toɗon o heɓoto alka terrain ko wiyete nasita wal fudulu ay ko lutti ɓayru sendama ɗum kadi no wodanma ay wal fudulu ma yafdulu ba'dal qismati ko ngortu ɓawde senda kala ok naɗon toon o inni ihlaluha li hasihi l ummati duna gayriha dagingol ko wiyete kon kono hoyri ndin wonani ɗo moftinlaɗo sa sallama ko alda e ɓe adinoɓe wa qad ahalla llahu l ghanaima gondi allahu daginani hen kono hoyri ndin li hasihi l ummati wonani ɗeɗo mofte wa yursidu llahu subhanahu allah subhanahu no fewna ila hilli akhzi hasihi l amwali bi qawlihi
Allah no fewna ma hemo tindina e dagagol ɗeɗo jawle nokka kanko Allah wi ɗon fakulu ñaame mimma ghanimtum konko honuɗon halalan tayiban ko halal laaɓuɗo dagi wattaqullaha holon allahu inna allah no allah gafurun ko yaftude rahimun ko yurmeteɗo sabu ɗo aya sumar lamfal ay capande jeego e jeenan o yusiru lhadis no sappo hadis on assahih hadis ɗon ila anna hadha alhasu wonde ngollo hertinalngol bil ummati lmuslima ɗe mofte julɓe fa inal umama asabiga taɓetiɗe mofte arane aditiɓen ɓeɗo mofte lam yakun latanoki yuhillu laha dogade say'un hay hunde lam yakun yuhillu laha shay'un min dhalika tawi lataki hen daganiɓe hunde ɗum ɗon hari rawahu al-bukhari wa muslim an jabir ibn abdullah anna rasul sallam qal imam bukhari wa muslim ɓe yaltini ka defte maɓɓe morde hadis jabir ibn abdullah on jettini rasul sallama qala o inni o tiitu laɗo maki mi okkama 5 piiji 5 lam yu'tahunna okkaka ɗin nabiyun annabajo o qabli ko attimi no surtout goaɓunɗo mi wallirama birru obi kulol masirata ko yarate saharin lewru masalan Allah waɗi mirin ina rasul sallam siɓe anani ɓe faandi yahude ka mata na on welduɓe kulol ngol hewtete ara ko yarate lewru a hulta on yiidu taɓe hewta ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi mirin ina laɗo wallirimo ɗum ko wiyete ko mirin yiɗo mo o e ɓe hara no huuli haka mayata ɗon woni goho o inni wa ju'ilat liya waɗanamala leyni waɗanamala aduni ɗo leydi kadi masjidan juulirde wa tahuran ko ɗum wonti e nokkure laaɓunde joni si tawi waktu hewtiman ta inno a juggi wo a juuli o ka juulirde haray leydi no laaɓe juuli ɗon ɗen ella ala e ɗon tahuran noon kadi laɓɓe norde si tawi woni ndiyan ala ɗum ɗon fof no ƴetta ka tahura ma sabuna ala hay no woodi tawa ella no woodi ko hatta mema ndiyan ɗan ara mbullare nin hindu laaɓanma an neɗɗo sabu hen noon ko Allah subhanahu wa ta'ala dagini onane ɗo mofte fa ayyuma rajulin kala neɗɗo fiyama ɗo de rajulin hay sonnajo no naati ɗo kala neɗɗo min ummati immorde mofte an ɗen adrakatu mo hewti assalatu nde ɗo julde masalan oɗo waɓutu fal yusalli yo juulu o hillat li ɗum ɗo tatabun ɗum o daginanamalan alganaimu kono hoyri ko heeɓi kon junngo ayeɓ ɓen o ande jangi ɗum ngal luka e ka sari ko wiyete alganaim ɓawɗa o laɗumaki daginanama ko jawde koɓe gerde ha ɓe hetti junngo ayeɓ ɓen ɓe daginanama wallam to hilla daginanaka noon li ahadin hay e goto qaboli ko atilan ari kamɓe ara noon soɓe haaɓi noon ko haray ko fof moɓe to nokku gotum sunne goto no e naɓol goɗɗum wa utitu kadi mi okkama assafa e ata tefore nden nde fof mi okkama tefore mawde nden wa bo istu mi laama ani ko ɗum neɓu noon jawabun ɗum wa bo istu minulama ila nasi ammatan e dendanga yimɓe ɓen luttuɓen fof kala ko ha e mofte mum ɗen nulete ha yimɓe mum ɓe nulete oɗo noon ko e yimɓe ɓen fof ɓalejo e danejo adami him wa arabe him o inni wa sababu dhalika ma rawahu al-bukhari sabu ɗum ɗo ɗen ko janta ɗo ko sabu ko filli imam bukhari muslim an abi hurairata anna nabi sallam qal ɓe maki fa lam tuhilla al-khanaim
daginanaka kon hoyri li ahadin hay goto min qablina ko attimen zalika o janta li anna Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala majjal makko heewi ɓeydike ra'a o yi'uri kanko Allah da'afana lo'ere meɗen nden enen moftinulaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajatana e ronkere men nden fatayyabaha o laɓɓini ɗum lanawne nden e ñaamu ɗum woni no laaɓani hannde kadi ayi a hallaha lana o dagrin e ñaamugol hen ɗum oɗo kono hoyri tawno nde o yino e leɗɗere men nden o tawi o newnan hen ɗum ɗon o wi masrafuha ka seddugol compte ka ɗum naɓirte kono hoyri ndin kan laatike awalu sadamin laatino arande ɓuɓɓodira musallahin armuyankowol bayna rasuli sallah sallam bayna almusrikin hakkunde sirkoɓe ɓen o yawma shabe asara min ramadana min sanati saniyati min al hijra ko adi fottude ɓuɓɓodiral mawlanagal hakkunde ɓe nulaɗo sa sallam e musriki en ko ñande 17 ramadan lewru sumaye hitande firgono yaara duuɓi 2 min al hijra fi badrin ko ɗon fottano wiyete ɗon badir wa kadi intaha gonɗi lanni hasal sodam ngal ɗo ɓuɓɓodiral bi nasri sa polgal al muazzari sembinagal wal fawsi e malore al azim mawde onande hombo linnabi sallallahu sallam wal muslimin allah hokki ɓe kutu e hoore ɓe hefra barɓe none manna alaji e ɗuɗande maɓɓe fof allah subahana taala hombo semmini rasul sallam saabu fof nulaɗo on e hoore maɓɓe hande ko dañande ko hooji maɓɓe buy wara woɓɓe nanga haɓɓana bamade tum nawwara wali awwali maratin arande laawol munzul bi'sati ilande laaɗo nula yas'uru no so almuslimuna ɓeɗo julɓe bi halawati nasri belandiru ngal ɗo ballal ma ngal ɗo ɗen polgal o makkinuhum no newinana ɓe kadi o makkinuhum llahu allah no newinana ɓe min adaihim immorde ay maɓɓen allahsina ɓen ittahaduhum sonjunoɓe ɓe ɓitti ɓe tilata jundi 15 aman duuɓi 15 wallazina ɓen ukhrijuhum o yaltime ɓe wallazina ukhrijuhum min diyarihim wallazina ɓen akhrajuhum yaltime min diyarihim ode galleli maɓɓe hemɓe yaltini hemɓe musriken yaltini kala inno la ilaha illallah ɓe inni kamɓe wawata wurde ɓen ɗon en haaray ka leydi makka ɗon koɓe yaltu on sa rasul sallam hakke ko sonja o nduuɗi ñande o ko ittu e wattu on andi ila o nulano deƴƴaali donc ɓe yamiri on sa sahaba en yoɓe yahu kamɓe ɓe ɗon ha ñande allah yamiri ɓe yahu ɓe yalta on sa sakitano adi ɓe yewde no andi ko Éthiopie yarno ko wiyete ɗon e habasa ɗon ɗen adano awalu fergu tellema hari ngal ngal no heɓe duuɓi joyi tellema ɗon ɗen ɓe adi ɓe yahude leydi habasa ndin après noon yoroya ɗon kadi yaha woɓɓe ɓe yamiri kadi yahara madina ɓawde ɓadno ɓeytul agaba on esan ɗum ɗo ko fiyen ɗum ko fiyno kalimatu la ilaha illallah tabitita joni noon ɓawa ɗiɗo duuɓi ɓe yaltini masala fewno koɓe marno doole kamɓe sirkoɓe ɓen ɓe yaltini ɓeɗo yimɓe tawhidi ka leydi kaɓe jibina ɗon on andi leydi ka aden heɓaɗo no welamo ay tawi woni sabere aye woɓɓe no yaha degui yi'ugol toon hata nafere noon aɗa no welamo ɗum noon tawi woɓɓe wiya leyɗe ko wiyata yaha ka mum waɗa sadakaji moƴƴo e wonɓe toon ɓen aɗayi ko ɓeynta kon no play like home haala hoccita kaɓɓe kan to nam o wi joni noon wallazina akhrajuhum min
diyari me yaltime ɓe immata ka cuuɗi maɓɓe ka galleli maɓɓe o amwalin ka jawle maɓɓe ɗen won ɗon kaɓe en sali ɗon ɓe hayre haqqin ko alda o e goonga illa an yaqulu kona futu ɓatum ɓe ginni rabbuna Allah ko ɗum tu yaltini ɓe ɓatum ɓeni menen ko jeemen ko Allah wona sana mo jeemen ngol ɗon kongol pet wakat tarakal musrikuna gonɗi accisirkoɓe ngal man munhasimuna wara'ahum amwalan ta'ilatan joni noon wakat taraka gonɗi accini almusrikuna ɓe sirkoɓe almunhasimuna foolaɓen ka badiri ɓe acci wara'ahum ɓawa maɓɓe amwalan jawle ta'ilatan ɗuɗuɗe jama'a ha moɓe ɗe almuntasiruna fooluɓe min almuslimin emore julɓe fooluɓe moɓe ɗe summa ihtalafu baynahum refti ɓe lurri hakkude maɓɓe fi man takunu lahu hasihi al amwal e ko hombo latanto ɗeɗo jawle ok joni noon ok awagase joni andi ara ko julɓe o ɓaɓa yalti ɓe acci jawle maɓɓe ɗen ɓaɓa yaltini ɓe acci jawle maɓɓe ɗen so yaltima ɗe julɓe makka ɓe acci jawle maɓɓe makka toon kamɓe julɓe ɓen hande kadi ɓe mottodiri ɓe yeddodiri hoɗon ɗen jawle ɓe yeddodiri ko maɓɓe hen latonde ɗo jawle atakunu lillazina haraju fi isril aduwi aw takunu lillazina ahatu bi rasulillah sallam ok nam ko waɗɗen kon firde ayno arde firen o ande binde ɗin so tawi woni wonti rewtaki ene metti banaɗe joni wagat tarakal musrikuna gonɗi acci julɓe sirkoɓe allah munhasimuna foolaɓen wara'ahum ɓe acci ɓawa maɓɓe amwalan jawle ta'ilatan jawle ɗuɗuɗe fa jama'aha muɓe ɗen jawle almuntasiruna fooluɓe min almuslimina immorde ka julɓe ɓen julɓe moɓe jawle kamɓe muslikiɓe ɓaɓe foolama holli fooluɓe moɓe jawle maɓɓe ɗen summa ihtalafu refti ɗon kañum julɓen tigui lurri baynahum hakkude maɓɓe fi man takunu lahu hasihi al amwalu ene ko hemɓe ɗe jawle latanto atakunu lillazina e latanto ɓen haraju yaltuɓe fi isril aduwi batte ɓe ayɓe jokkitiɓe aw takunu kaɗe latoto lillazina no ɓen hatu huɓutunoɓe rasul sallama wahamuhu ɓe hiimo minal aduwi ay ɓen ko ɓe guerdaɓe dartode ara ɓen ɗon ɗen ɓe wonda hettade jawle ka ko ɓe wonduɓe laaɗo fitan laaɗo attaqué ko ɓe jeyetta jawle on say noon farsadal qur'ana on tindini karim qur'ana tedduni tini ila anna hukma ha ñawoje ɗeɗo ɗen yarji no rutte honto ilallahi ka allahu on wa ila rasulillahi sallam fa fil ayati al ula e aya aɗa noon no ɗon ɗe min suratel anfal yaqulu llah subhanahu wa taala bajo seni ɗon wi en ka qur'an yasalunaka heɓe landade may nulaɗo anil anfal fi ko wiyete kol anfal landi ɗo kono hoyri ɓul wi'u al anfalu lillahi kono hoyrinin ko allah on jeeyi kanko woɗani war rasuli e nulaɗo allah on sa sallam ɗum wiɗen hakaza dan alhamdulillah jaram fota barka ray mi weltani ko moƴƴa yalla o yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi ray ko noon woniri ko ma ko ɗon ko yefi kawantigi heɓaɗo ko neya ɗon e ko neeɓi ɗon aray battina e makko aray mo yiɗi ɗon ha so tawi ko sabere aray moƴƴa ko noon woniri aray ko ɗum waɗi no tawa e ɓeydare nde o tigui ɓeydi komi yeehi Sierra Leone ko on tigui neeɓi to tawi ko mako ɗon ko juste ande welama a yirmama ha yalla moƴƴina mberata mo weltanama jarnama fota yo allah malno en hissina haray koto Boubacar kadi no hiwro on ɓeɓe France ka haalen gonga eɓe hiwro on buy nam ok kañum eɓe buy e maɓɓe hiɓe ga inchallah fof wata ko lintade ɗuuɗi kasi ene hiwroɓe kam yimɓe mum linta kadi ɓe yaafa ka weltanama jarnama fota yo allah malno en allahma bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbati alkiram ba'd aman tabi'um bi ihsan ila yawmi din inni sappon ɗo tusoɗen ka deftere men tawhide al uluhiya al irshad
ومن هنا مودum annahu ko ragmo jonde jangude en jangino go on ha hewti ka jeenay darnuɗen joni e fuɗade sappo o inni wa minha annahu bayyana subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala no mum Allah ɓangini anna haula il ma'budina no ɓe reweteɓe min dunihi koyne Allah la yahsul minhum heɓota ko jungo ɓen naf'un nafa liman abadahum wonande ɓe rewɓe ɓe min jami'il wujuh eɗen nangal bangeji ɗi wat konkona rewede ɗon harana Allah wawata dikkinde nawnuɗo wawata immintinde mayɗo fus wawata arsukude wawata lorrude lorrude ma an kono noon ko lorrude ma ko ɓa heɓa bakkatu sabu muɗum junubaji molnaɗe so ini ko jo watta joni masibo on mara ومن هذا سأنه ومن هذا شأنه متعرف فيها كمون لا يصلح للعبادة أو مؤداء ربيد أو خنداء ربيد كما في قوله تعالى ونبجسني دون ويرين كقرآن قل ويو ادعوا الذين ندي دي زعمتم دي آجي دون ويو دون من دون الله كوينا الله koreɓeteɗi la yamlikuna mithqala zarratin ɗi wawata wallitade on ko fotta gabbun zarra fi samawati wala fil ard ka kammuli o ka leydi o wama lahum fihima ala naaɗi e ɗiɗi o kadi leydi e kammu ala na ɗin ɗon reweteɗe won ɗe ndiɗe kammu min sirkin kafidiɗo wama lahu minhum ala na Allah kadi e majji min zahirin wallidirgol ɗindi wonɗo rewde Allah mara mo wallodirta e majji hay wurturu wala tanfa'u safa'atu indahu nafata kadi tefore ka makko kanko Allah wonande on tefowo illa liman ajna lahu sona omo newnani ɗum ɗum kadi nasana mo tefoyta noon kadi ko ɓemɓe o yiiɗi e moyi yo tefu e yimɓe waliyaɓe makko ɓen mo wawi suɓude woɓɓe ɓen ɗon ɗen ɓen ɗon newna ɓe ko na ɗum goɗɗo nasana mo no wata tefude mafhum ragumu sappo e goo on wa min ha no e mum annahu subhanahu daraba amsalata kasira Allah waɗi misaluji ɗuɗuɗi fil qur'an ka qur'ana yattadihu biha butlani sirk ɗum feeñita sabu ɗum ɗon ɗen bonugol ko wiyete kon sirk min zalika qawluhu subhanahu ko Allah wi ɗon no jeeyam ko Allah wi wa man wonɗo o man ɗo wen karamo koɓe ulumul qur'ana ɓe inni o man ɗo ko ismul umumu sinnama man fo no naati ɗon wa man yusrik billahi kala kafuɗo Allah kala sirkanɗo Allah fa ka annama harra sikka yo suuyi mina sama iɓude ka asama kammu fa tahtafuhu jilimo kadi a toyru sondu aw tahwi bihi ma wirde e makko arrihu hendu ndu fi makanin sahiqin e nokku woɗɗitiɗo est ce que ɗon sikka waɗo yana e laawol si ɗum ƴetti ɗon kono hawkata wonɗem sikka won toon yite aɗa gayni majjude aɗa gayni majjude sabu no ala si tawi woni on tiiɗo kam eɗen ande cippotoɓe to ɓe mari koɓe cippora ka jogui toon en ko wiyete kon ɓe paraɓe jogui koɓe cippora donc an noon a jogaki ɗum jon hendu yaade e ma ko handunoɓe wala sikka terme ɗum ɗo hollerde majji lawol ngol mo majji no lawol est ce que wiye ka yeyete ɗum ayo joni hoore ma on tigi wattanayiɗi gaɗen aɗa hewtede to o wi sabba ha nandi ni subhanahu omo sene o nani ɗum ko Allah a tawhid o nandi ni ɗo tawhidi
fi uluwihi ka towgol kañum fi tawhid ni wartifahi ɓantagol martaba muɗum on wasi'atahu yajude mum on wa sarafi teddugal muɗum ngal o nandi ɗum bi sama dow asama on wa sabbahu dandi tawhid tettiɗo tawhid bi saaqiti yanɗo min sama wi ka asama ila asfali safilina o yeeyi ko ɓuri joltude kal ley aw tertike tawhid ni o haade ko oɗo ɓuri joltude ko ɗo so en toɗen ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات kawino ɗen laqad khalaqna al insana on ɗon ko pellet men tagi neɗɗanke fi ahsan taqwimin ko ɓuri labede e mbaadi ala tagi neɗɗo ha gasi o wini men tagi neɗɗande ko ɓuri labede e mbaadi kono noon noon konko laba fof so tawi woni ɗum o jogaki tawhidi billah gomɗini Allah subhanahu wa taala o jaɓali gomɗinde ara dey ko asfala safilina ko toon woni wattinirde makko ne Allah nda tangari ko ɗum so wini inna allaha ka hadis la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala nda tangari mon kin kanko Allah subhanahu wa taala ɗum yeɗode woɓɓe tawa ɓe laba ha moƴƴa no wayatade fof nokko son fondi ko ɓe laba kon ko guite ka kinal kono golle ɗen kadi labaka ko ɗum waɗi gikku ngun adama kono kala aɓro ka moɗon fe resimo jiwo moɗon ma bandirawo moɗon hara mo wondi e gikku moƴƴo e dina ka resi noon on ɗon wolano ngari ka mo anno fi ngari o wolano kadi fi jawdi jawdi ɗum anni ɓi fi mum ko nanti inde laamu kadi wa kasale ko ɗum fof wolano ɗum ɗon o nalmari ko mon ko lanɗo ma ko ngalo resinomo tawno ko ɗiɗawni important ɗin ko ɗin o yewti joni noon ko honno andirta ɗon o ari mum haare ko ya tefu taw on ti ari namen okki o yaada e mum ara anda mo okkuɗa kono noon ko heewi ko joni si on ti ari hay ko luɓi oto wal satta prix ardi e muɗum ceerto so faala o yaada e makko sina ko ɓe inni attigi men artun jogol jiwo on sina ɗo ɓe ɗon ke samin nagas minen dow men tongas ɗon faala ko hande watten fiita firto donc ko aray peji ɗin hawi on tigi dey hawju peji ɗin fimo labbama fi mari jawdi puisque woɓɓe toon boni gikku ha gikku ngun noon si boni aray on ti boni ɗum landano ko homɓe ɓuuri moƴƴude timmude julɓe fof naɗoma akki on ɓurɗo moƴƴude gikku ayul muslimuna akmalu imanan qala hasanuhum hulqan kom ɓurɗo moƴƴuɗo gikku ɓurɗo moƴƴude gikku kono ɗum ɓuri timmude haray gomɗinal joni mi sawi wondi no labba o jokkal dina gari makko no fotamo mari gandi jokkal mari koyte jawdi jokkal dina no fotamo o anda kono no foji par ce que jawdi ndin kadi sa heeɓidi ko an ɗaɓɓindi kono noon o naatu yamirore ma tum yahata e mayri haɗa ma tefa ko honno hana werdede ɓayɗa fokkiti nokku goo sa yahi toon aɗa wali ngol ɗo lawol kadi aɗa majji ɗum noon konto heɓoto ko ka l'école no waɓa sallam ka janni ɗo ɗen tagore nden ɗon tefata anda en andi na ka l'école ji ɗi tawata jangguete ɗo arana islam horana islam yanko ɗin ɗum kona janggueɗe ɗo kono jattire ɓa goɗɗo janggata aɗa goɗɗo jangga ha nima na fayida ɗaɓɓa ɗum ko ɗaɓɓa koye kayɗiji fof tawa ama fenugol huuɗo fenade tama jogui gandal nafa nonima na kayɗiji ɗaɓɓa ɗin tama joguiɗi ɓon tawa ama fenugol fi hen ɗum fi no laamora ma fi waɗgol ɗum e ɗum ɓa hen no tagwa ala ner toon so tagwa yeewi e hunde haare mani joni noon joggol beleɗ ɗen ko ɗum adda ɗum ko ɗum kala formaɗo e ko wiyete kon a tarbiyat islamia o wawa wadde ko moƴƴi kono sa formaka ɗum kala ko jannguɗa ko wiyete kon tarbiya a watta ko haɗa ɗa andi ko moƴƴi kono a watta andi oggol no moƴƴi kono a watta puisque ma formé ɗa fimo ɗum kadi nam o wii wa kaza o inni li annahu sakata sabu neɗɗo on haray o yani min a wajj immorde ka ɓuri towude al iman
gomɗinal ngal ila hadidil kufuri ari ka ɓuri joltude kefere mum ɗum Allah ɓendiri o to ɓa neɗɗo haɗa wi ka towi ton jolti ley ɓa hande kadi o wañama mawɓa o yaltiti sari hum ka ande an tagi ɗo tawi ɗo ɗen piwil a huuli ha tawi ngel no ƴuwano mbaɓɓahu no ñento fiyan nango ko a tawa ngel ko fusni ko tuwa kuɗano teɓɓagol nayi lanci ɗaɗi no ƴuwano hoccu doga ɓawa mbaɓɓawil haɗa ande ngel jaka ngel a hulata ngel an kadi ko copie ni jakka ko copie joni warti ka ɓuri jolde kefere mum wa sabbaha shayatin o nandini kanko Allah setano juɗin Allah ti tugal tagliɓuhu bittayri ino anini neɗɗo on no soñji neɗɗo on an nandi ɗo ana colli na ga ko tugal ayɗe serte dilluhu on ɓuuri yahade kono ɗo kadi kono ko watte no sowesino ɓerde makko ne nandi wano sondu andi kalaga to qalqil to tagliɓuhu ko anini ɓerde nden soñji ɓerde nden asalan sowesnamo ɗum nandi mas ko sondu kono ko ɓuura ande ɗa ko dillu on ɓuuri andede kono ɗo kadi no fire allati to masjigu adaihi tawata no tawata tere mum no serti no lanciti wa sabbaha hawa o nandi mbeleɗe makko ɗen allazi yubbo iduhu ɗe mbeleɗe woɗɗintinɗomo anil haqqi goga o nandi ɗum o birihi no hendu o nandi mbeleɗe woɗɗintinɗo neɗɗo o gay gonga wano hendu allati ɗum tarmi bihi no bugomo fi makani baidin e nokkure woɗɗitinde hada misalum wahidu ngallo ko misal gotal ni min amsalati kasira kono ko ƴettaɗo e misal ɗuɗuɗe fil qur'an kanel qur'an zakaraha Allah jantiki ngal ɗo subhanahu omo sana wonani li bayani fi ɓangel ngol butlani bonugol aw sirk ko wiyete ko sirk wa khasaratu e perdugol al musriku neɗɗo sirku ɗon fi dunia wal akhira perdugol makko aduna ɗo e kala akhira fof li anna asasu saada at tawhidu billahi ɗum woni sibasiɓe malore ko wotinigo Allah subhanahu wa taala wama sukunahu ko sogguɗen ɗo fi hasal bas e nde ɗo ɗen wiƴƴitande min asalib immorde e laawi alquran ɗi qur'an laawi qur'an en fil dawa ka noddandu ila tawhid il uluhiya ndo fof ko faade noddugol fi Allah goto rewe ɗum ɗo ko fi tawhid uluhiya on andi ko ɗon ɗen woni ko lurra ko moƴƴa di rububiya on rewen Allah goto on tun ko ɗon ɗen probléme ko ɗon noppi ŋaña ka feɗɗa waybitale bonnugol a sirk on qalilum min kasrin qalilum seeɗa min kasrin wode ko ɗuuɗi ko seeɗa ƴetteɗen ɗo ɗe na buy ƴetta o ɓa deftede na jande ha ko seeɗa ƴetti e nder ko ɗuuɗi wa ma alal muslim fawaki neɗɗo julɗo on illa an yaqra al qur'ana koye nande o jangkata qur'ana bi tadabburin wonde toppitagol tasko moƴƴat haqqille nokku gotum wa qalbuhu shahidum haɗa ɓerde no ɗum ane si ɓerde nden ala ɗon hay o fiina o famata hay o fiina tawi nde ala ɗon masalan haɗa haqqille ɗen ala ɗon liyajida fi yo heɓu alkhayra moƴƴere alkasir ɗuɗunde wal adillatu al muqni'a e dalilaji yondinoji wa barahin e seedeji assati a jalɓuɗi haɗa ni joni si woni ko wiyete munasara ma question ɗa wawi yaltinde dalil ma ɗon yaltinaki tawa goɗɗo watama yeƴude kono to heɓata on ka qur'ana e ka sunna ko ɗum woni wal barahin assati e seedeji jalɓuɗi allati ɗin ɗon ɗen to rassihu ino winda aqidatu tawhid finde tawhidi nden fi qalbil mu'mini e nder ɓernde gomɗinɗo Allah on wa taqtali ora kadi minhu immorde makko kulla subhatin kala jiɓaye kone makko ɗum no ɓoran ɗum ɗo hejata ɓernde wotere iman billahi wa sirk par ce que goɗɗo naati goɗɗo ma yalta ala place ɗi nder ton no way hakkude yite ndiyam ɗon ande
ko fotamira ko gotum ɗo fof woni yite ma fof wonti ndiyam ɗano ñifa hata ko ɗon wiɗen kamen ɓeɗen on jarama fota weltani ko min jarni on fota haray hande moƴƴoɗe ɓurano saabu haray programme ji gono eɓɓa ga haray ko ɗo wonɗe e darade hande inchallah musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama haray yo allah subahanahu wa taala o malno e yo hiccinge yo faami en ko wonɗe janggude ko warsika en gollitirgol haray oustaz albarka jarama min weltani ko moƴƴa haray yo allah o malno e yo hiccinge inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe min weltani ko min duwani ko min jarni o min yii kadi ko winduɗon ga ko haray woni welo welo molanago haray tigui tigui on koye wakkilo jangge wakkilo ɗen faamen wakkilo ɗon gollitiren haray ko ɗum ɗo woni ko nafata en e gurdam men ɗam haray nde tawde neɗɗo julɗo fanni man mo wakkilade mo janggude mo famude mo gollitirde ko woni janggude ko haray toujours mo heɓɓude nafoore ɗan ɗum makko haray toɗodirɗen jeejiɗeɗe koye wakkilo moƴƴa yandi haray kadi wakkilo ɗen no ɓeɗo gueɗal ɗumen kañum moƴƴa haray haray neɗɗo on koko faami o gollitiri haray o waway heɓude nafoore gurdam makko ɗam haray toujours mbiɗen yaafino e moɗon kon ala e tinude oustaz en kon e kon ala e yiwde wonɓe gaɓen ko haray ɗum ɗo fof ko fi no hisiren e fi no daɗiren sen daari oɗo hadis nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kullu musawirin fi nar haray tigui tigui on no hulɓini ha ko kambaji molanaɗi haray ko yen reeno rento ɗen wattana yila e muɗum haray ko saabu ɗum ɗon waɗi si ko ni woniri hara on seytinali yandi haray muññoroɗen ni ɓayɗo haray bendiɗin no famade hitogol no famade fino daɗiren si hunde nden jilɓi haray tigui tigui on enen tigui ɗen andi ka pular ko wiyeten ko jiiɓi liɓi si jiiɓima hunde ɗen haray ko ya liɓu haray ɗum ko ɗum woni saabu waɗi si ko ni wonɗen e warrude yandi hara on seytinali haray noon hatta noddoyon ɗiɗo numéro ji fiyen wallidir no jangguiren ɗum ko honno 664 33 06 56 haray ko ɗum ɗo woni ko torodirɗen jeejidirɗen haray toujours ko yen wakkilo no jangguire darsuyi ɗon gueeli ko hande o daroto haray o fuɗɗiteke ɗo kadi alkamisa o inchallah fi toujours ɗon yen ɓeydo e kaɗo dina men so on wattani yila oɗo darse mo jangguɗen hande en ɓeydi ko moƴƴa fi ndiɗo jawdi heɓotondi ka jihadiji nde tawde haray tigui tigui on koyen wakkilo no jangguiren eno faamiren eno gollitiren ko wonɗen e janggude ko hara kadi en wedditaki en weltintaki etoɗen no gueɗal ɓe men ɓen kadi heeɓira ɗum ɗo haray kadi darsu docteur mouhammadou ri bari on ino laati kamo lakasul fiqi ɗon andi ɗum ɗon ko si fana on salminama o yaya e 15 heures ɗum kadi ko teddugal e moɗon haray meɗe weltani on duwani on jarni on fota yo allah subhanahu wa taala o malno en yo hisin e yo faamin en ko wonɗen e janggude ko o arsika en gollitirgol haray deyi koyen wakkilo inchallah haray on weltanama on jarnama fota yo allah o malno en yo hisin en yo okkoren kala ko nafata en adna e lakara yo dando en kala ko lorata en adna e lakara haray ko waɗi si meɗen wiya on yo on noddu e oɗo ɗiɗo numéro ji fiye waw wallidirde no jangguiren haray de ko yon famude tawde oɗo service bagnan technologie service ko service mo tawi depuis 1995 haray service on no gollude imo wallitade moƴƴa no jama on jangguira enoɓe famira enoɓe gollitira haray ko ɗum waɗi si tawi haray hino waɗira ni fi toujours ye en wawu ɓeydade e dina men kan haray ko ɗum ɗon woni ko nafata en haray oɗo service depuis 1995 himo gollude moƴƴa himo wakkilani jama on fota
no ɓe jangira e no ɓe famira e no ɓe gollitira ara nde tawde noon neɗɗo julɗo on si tawi mo wakkilade mo jangude ñande o ɓeydoto aray ko teddugal e moɗon ko tooli moɗon aray ko kañum service on ni aray oɗo ko bañan technologie service tigi tigi on mo tawi honno ko udditaɗo en 1995 aray yimo wakkilani jama on fota aray ko kañum numéro ji ɗinni aray ko 664 33 06 56 et 628 08 87 07 aray ko email on kadi ni aray ɗiɗo numéro ji ɗi fou heeɓi ka réseau sociaux aray hiɗi ka whatsapp hiɗi ka messenger hiɗi ka facebook hiɗi ka viber aray hiɗi ton inchallah fiye wawa humpodirde aray ɗiɗi ɗi noon kadi aray ko min kadi woni ko nototo e majji aray fiye on wawa wallidirde aray mo kala min moƴƴinanay mo duɗal ngal ka téléphone makko ara o janggay ara o finoto o dartoy o rewto nde tawde noon ko ɗum ɗo woni ko nafata aray amma wonirɓe lagginiɓe nga siɓe faala hewtoyde e place on aray ko caroute niger madina aray centre madame Bari premier étage numéro 9 aray ɗo weltana eɗon jarna fota yo Allah malno en o hisina inchallah aray ko ɗo wonɗen hattude aray miɗen habbi appel ji mon ɗin inchallah haray ɗo kadi koyon faamu wondema haray oɗo honno tigi tigi on honno oɗo service ko wonɗo e wallitade moƴƴa aray so tawi on tigi ka o woniri toon e nder adna on min wawi humpodirde aray o wawa janngude so tawi kañum kadi ko wonɓe kadi ka réseau ala ɗum kadi meɗen mari façon no min wallirta ɓen tigiri wano musidɓe men ɓe wonɓe Fouta ka réseau internet on ala kono si réseau appel on no woodi ɗum ɗon kadi meɗen wallitade nde tawde noon service on fewdo ɗo imo mari ɓuuri defte 80 firaɗe pular e yewtereji karamokoɓe ɓurɗi guluji 3 ɗum ɗo fof ko fiyo en faamu kaɗo diina fiye waw gollitirde kaɗo diina ara yiɗe weltodirani ara inchallah ko ɗo wonɗen hattude ara miɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah